atmosphere is so hot. Summertime, you tell me what you see in me. I'm going round, but you keep bringing me back in. Why you so silent? I'm always doing it. Today's vlog is super special kay nag-adto mi sa Davao Global Township or DGT. Kung sa Manila na ay BGC, diri sa Davao na apud tay version ana. Mauni ang BGC of Davao City. Dako kaayo ang area, modern kaayo ang vibe, and perfect timing kay sakto sa Kadayawan Festival. So join me as I take you around. Make me feel hollow. Hello guys! Welcome back to my channel. This is Forever Weekend, and for today's video, natakaroon sa Davao Global Township. Kauban ako ang mga anak, mama 4. Ay, hi! Say hi! So, na ay McDonald's dire. If gusto ka mag-McDo, nga dollar kaayo. Yan, na pa siya ongoing building na ginabuhat. Asaan dapit? Atong lang na fountain. Good lang. Dapat ano ha, pang-eskwela jud mo kay para makakar na ta. Truck ka. I found my way, I'm moving on. You're just like, I'm done with you, don't need to stay, yeah. Chasing shadows, pushing me away, yeah. Oh, now you wonder how I could let this go. It's a piece of cake. Yeah, it's a piece of cake. It's a piece of cake. Pag-abot namo, grabe ka-wide ang lugar. Imagine, 23 hectares ni siya. Kani sa una Matina Golf Club. Karon gi-develop into a township. Nindot kaayo ang pagka-plan with malls, offices, hotels, convention centers ug daghan pa. Murag naa ka sa Manila pero naa gihapon ang Davao warm. Ang mga buildings sleek and modern. Daghan open spaces ug syempre perfect for events like Kadayawan. Since Kadayawan season, murag fiesta meets modern city vibes. Naka-feel gyud ko nga proud kaayo nga taga Davao ta kay grabe ang energy. Now guys, kani ang highlight. Guess who I saw? As in unintentionally. Namit na ko akong idol. Kaayo ko pero grabe ang kilig, murag heart attack moment. Imagine mag-lunch ra unta mi pero na-surprise ko nga naa si Idol Senator Robin Padilla and his wife Mrs. Mariel Padilla. Then later nakita pa gyud nako si Mayor Baste Duterte. Murag kumpare lang ang peg kay nagbasti-basti ra ko didto. Well, don't bash me ha, overwhelmed ra gyud ko. Happy kay ang feeling nga makita nimo imong idols in real life. Guest sila kay grand opening sa Mangan Tamu. Si Mariel man si Robin Padilla o si Mariel, di ba? Na si Mariel o si Robin Padilla. Na si Mariel o si Robin Padilla. Hello guys. Dira ka mga on. Dira ka mga on. Guys, na si Baste, na si Mariel Padilla, and si Robin.
we have Senator Robin Padilla together with Mariel Padilla. Mayor Baste Duterte. On the count of 3, let us cut the ribbon for the opening of a brand new home for gathering, sharing, and connection. In 1, 2, 3. So, Mama's Bake. Ay, mauni siya. Isend ko sa imo. Oh, sige, kalma. Kalma. Sorry. Oh, dira ata. Dili ta dito na si Kuan. Ikaw. Na akong kambal dito. Si Mariel Padilla dito, guys, ug si Robin Padilla. Ato sa itur. Nongki. Japanese. Seafoods Plaza. Asa ba man ni dito? Tuyok? Kato na siya. Ikaw ba na yung baby? Afat. Ay, dinding. Afat. Afat. Afat na ditong 5. Afat dire dito sa unahan kay 5. Dendera unom. Charot. Funny. Of course, dili mawala ang food trip. Since birthday sa kong anak, nag-decide mi nga mag-lunch sa Little Mama Bakehouse. Cute kaayo ang place. Pink and green ang color combination. Girly, aesthetic, instagrammable kaayo. Daghang choices sa food. Rice meals, pasta, pastries. Among favorites ay ang beef caldereta, tender and savory, ug ang beef stroganoff, creamy and flavorful. Nag-try pod mi sa ilang Dubai style, chewy choco cake. Tamis kay siya pero legit nga lami and worth it good. Murag nag-endorse daw ka og kuan. Chicken. Wait daw eh. Init. Go. Your real name. I'm just addicted to the way you take the pain. Nothing matters when we make out. Ano po? Nami. What? Bro, what are you talking about, man? Nami. Ano ba? Ay, kay. Niki na lang. Cincinnati, baby. Cincinnati, baby. After sa among pagkaon, syempre picture-picture dayon. Ang ambience cute kaayo. Perfect for girly shots. Daghan kaayog spots nga pwede ka mag-selfie or group photo. Then sa gawas, dako kaayo ang place. Daghan pa unta mi gusto explore pero init kaayo that time. So next time na lang kay worth it gyud mo balik. Overall, super fun ang laag today. From exploring DGT, celebrating kadayawan, meeting idols, to enjoying good food. Complete package good. DGT is not just a township, it's a lifestyle destination. Kung naa mo sa Davao City or plano pa lang mo, ayaw na pag-drawing. Go na! Promise, malingaw ug malipay gyud mo diri. Thank you so much for watching today's vlog. Don't forget to like, share, and subscribe for more adventures. Comment down below kung gusto pud mo mag-tour sa lain pang resorts, cafes, or hidden gems sa Davao. See you on the next vlog. Nga tumi sa katong naisign nga DGT kay mag picture me and there. Usugan ako eh. Thank you, Lord. To me. Welcome. Thank you, bye. Thank you, tanan. Ay, Nita. Uy, daliin ninyo Hi, ha. guys. So, hi, guys. 1, 2, 3, pa. Waki. Hi, guys. Hot kay, guys. The atmosphere is so hot. Uy, pag-hi, guys mo. Hi. 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 Hey guys, humananami og kaon, humanami picture and video. So, pauli nami kay
2 o'clock. Nami curfew. Curfew 2 o'clock sa Ugto.